Kublai P Baro Shakatup Kubor Jongi Kadon Bosco Media Network. Kimat kibakong san menta kasngi kilong. Ujor ke HYC Shaka DM and HO bajilay ke jingwande dawai pathar hakinong kendong. Lapenjot ka CUET ya ke Education Department bad ya kalaway kisamla thrang jingsta. Kem shini bad masi ki BSF hakuliang. Ban ujor ka APA halor ka jingshna torti ya ka Khelo India Indo Stadium William Nagar. Tomantag niya pai shiki kubor ki bakambanya. Kaseng New Tribute Council HYC Rimuliang Circle hapo ka jingelam usamla Dista Borlin Wanyang President bat samla Shan Borlin Siemli General Secretary balasenran rengkat do District President samla Lumlang Khars Siemli hakakat santarik ujemang kiralit banyak kendu ya ka DHNMO West Khasi Hills banyak kran halor ka jingwande dawai pathar kibriu ki bana barjela hakishnong kaput ka West Khasi Hills claim dadon kanu ka vendor license na ki bor jang ka health department jang ka sarkar jela na kaliang ka HYC karapan sngoru bakiladon ki barjela ki balawande dawai hashnong tenghor langja langpi bat kiwe kijaka hakathan kaput klem dayo jingbit akibor joka health department joka sarkar Meghalaya kilaong ru kane kajingwandi pathar jong kibriu kibana bar jela yaki dawai dashin kabu shibun kijingma yaki pat ba jong kane kathan hakaju kapor kila udru lada mdon kibor kipapet perking bat pet perman yakani kajingwandi dawai latlan hakishnong bat kiyaw nong kendong kanwan ra yaki jing khayi drok shaki than nong kendong lada kajia kumta kajingjot yakani kapateng bat yaki bandangwan kanlong kabakraw bat kabamensaw yaki patba hakinong kendong kani kathan nalor kijingde dawai ki mahajan bar jela ki wande yaki jingbang babunjat daga priang bat that hamadan klem jingker jingda kani ka jingle kanwan ra yaki jingpang babunjat hakipat nong shong shnong kani kathan kilaong kinong elam ke HYC kilakentu berkerpat ekibor jangka district medical officer banle AA halor kini kijing ud bakila wanra hakmat jangka office DM and HO West Khasi Hills district. Bapak Presiden jangka HOC West Khasi Hills district ilawan kendu kenang tay di madam DMHO halor kijing kendu berkijing lab jungi hakadong kathan jing sangi mud ban phar ga jing tho sha I food inspector ban drugs inspector alor ga jing jelai gine ki nong di dawai anya ki weki jela le hadit mengilayu ya keren sunon ban DMHO ngilayu ban pha ga ya ka jing tho ban karpat ru na I ba de ban wan jurip sekiti dong ki than ki jong ga rimuliang alor ga jing kenre jong ni ki bar jela ki nong di dawai hadu kala pen tharai sniu yang I ba wat ki ni ki jing lai lam jong ki drugs bat ki we kimar jingdi bapindu aj kala ban yai limba kini di barjela bar hadin gajing budin jungi kala don kini kita yau wa la dep kala don gajing yokem kini kinong kai drugs hakati ka dong la thai te kum tang la phasun don gajing tho sha kani ka tanat ka bakpek ta ka kot ya bar kawe gajing tho ka bangi pha ba force inspector ka long ba kala jing jelai pelat yung kini hi di bendri di banabar hakiyau bordar stay banwandi di jimbam masukre madam lakum ki jimbam merat mereng habaki di sini kane ka wanra ya ka jingbum itnat habani pe ya kane ka jinglom jimbam ya kunta na kalian dumi terpat jure kane ka tanat ka pe ya ni ba ka bam dosa khang ba kan wanra ka jing di ginom sunong habaya de ka jing ta ya ka ko ya ya kunta na kalian ga jongi di terpat juru ba kidi ban sim kham kloy ban le ya kani ka benta na kaliang jum madam BSO kila kubur mat kila kular ni ba limba gajing ya trelang jungi ba jong kani ka department ba tim sawan ban jurip se ka dong thang ban pe ya kani gajing tepat ni sen ya kan kita kintin juga ni layo ban ya keren agni ka por bentang ya play ya dan BSO limba gajing ya trelang ba gajing kloy jum I ban priang ya kini si ban kular hangi ban le kham kloy ban wan sak te kan thai ban jurip ikni jing tepat ding bakis Naki jinglam wir bat jing thamula jong kinong penya ya ka CUET examination center hanehu
Layu Ishai, baka CUET kelawan ban penjot yaka Education Department jaka Megalia, bat kumju ban betat jenduk yaka lawe jengki samla, kibat terang bat seliang ban kiu irat hai kijing puli jengki syaki kerdan kibak ham syajarong. Kinong penya yaka Examination Center Nehu, kilapan pau perthei, bakim long kiba bit bat kiba kit kli ban penya yaki examination namar hakani kesngi kalami kejing lamwir kebajur haduk kata-kata Hanehu Center. Ki kena kila syang bat wad rumah yaki hall ban tho exam bat kibor joka Nehu kila batai bat ban kedau yaki samla hakarukom kabadai. Haduk lai baje janmiet ki samla puli kidang king kli ban wad yaki hall ban tho exam. Daki hajar ki samla pule ki badai ban tho ya ka exam CUET hakani ka center kila lumbung ban amtip shano ban led. Kapor ban wan penbiang ya ki jinon kam lani ka reporting time labu shibaje janmit. Ban sedang tho ya ka exam kan long lai baje hadu san baje janmit. Baro shikata ki bor sanshar ka sarkar Megalia ki ut bakala jur palat ke jing pep school ki khna high school Henry menta na ki jingjia bat jingle jo ka CUET bun ki samla ki bala pendep ya ka kelas 12 kin sa sange ya ki jing puli namar la penwit bat khang lenti ka CUET. Kapauru baka National Testing Agency kamla ban penya ki kam ki bayadei ban penlong ya ka exam CUET habaro ka wekari India namar ka jingyar, jinghe, jingjingai bat jingbun palat kita ki geographical barriers jongkari India. Ka sarkar Megalia ka deban le AA halor kini ki jing e jongki samla puli wat hadu uput ban kentaj mardor ya ka CUET. Kun jang pi kita exam lai baje kong. Oi ke balai. Makin pat tho ma do menta. Ya. Thor kin ki ong. Nikle. Susan, मेरे को मजा ही मजा आ रहा है. forward. Pass sugar ki. Jan ye ban ang pastor. Halor kani ka kam. Ane ngat ngan ong kum dong am so tenat ya kan ka CUET kan ada government kala ban le kum wei pada jede begini. Namar mentang i ka ni ka jing bei kan ka CUET dan long sha ka well organized kan. I kena ki system something app ha kan ka kum bei kum gani. Bei menu slap ku bekat tu. Mentang kila rung. Hadu mentah wat ka question paper mat kam pendiam. Di pe mentah gidang song pada tho lano ki tho sa takat kini gidang sa mentah mentah. Coba bon ro ki student kimio aban le ki CUET. Bon ki bom tip. Temen suang yo sngo kan ga drop out student at school. Mentah sami ki drop out student ki college. College. Na om yo ban tha. Ya ga government at least kala dem khat ha kini sha. Menang so ni pastor pidlam ong bala sha yu sha Ngam tip ya katamu nga kami i. Andra ka wei kalong ba ga government ka deban pay bahaya kini. Dalor kataru imat na kalyang kanika
Education Department juga government ki klaim pai bahan. Ka CET minta dang penye kat bagai result kalau dapat mi. Insya dang don ke CET kim pat dewan penmi ya ka result. Di minta ke result dapat mi kena kelawat admission kim yo admission ini kada problem ko bakra bahan nak minta ki kena. Lu pi kan ke jingjam ne tu pastor tarai. Dengan klaim yo itu jingcia. Ndak ai ka bang yo i kalong ka jingjur slap ne perbuan. Dia kena kalau penwit sibun, bun ki kena wan ta exam ni kalau cilot. Temen tak kila rung tai, pat kejan kena kau beci. Rom adu mentar kim pat tho. Adu mentar ki pat yo bentok pengen dang up parents ni. Dia kena kalau buat cing shisha. Dia ka government kalau dia hat bahai kan ke CET. La dia ban penek ne ban penduk kan ni. Dia ban pai bahai kan. Lam kum takkan buat cing nak tak kalau wei cing. Kena. Boleh sih pastor. Tu kebetulan udah tebelang kita wonjur. Odon mah. Dan Jadi saya kata sih yang lupa nih kamu kinong bahasa jengai ni. Bisa sana. Ya tu sahaja memberi. Kang dah vi don ye ban ang. Kipulit yada kaput Border Security Force BSF hakakat saw tarik ujamang. Kilayo kem ya kawe ketrok kabakit shini ban kayi bean cha Bangladesh. Kani ketrok kawan na distrik Kachar Assam bat kakit hadu katlai 1000 kilo ka shini ban kayi to sa Bangladesh. Ki BSF kila kem ya unongnya Rahimuddin ubana Karimganj bat ya unong bot Tazimul Hussein ubana Kachar. Ki BSF kila bat ya kani ketrok hakuliang East Giant Hills bat habalapan ya kikot kisla ki bayadei bat kani ka shini unongnya ulayathu ba umdon kikot ki bayadei bat kani ka shini ki ba ukit. Laiti akan diketrok ke sini bad yakini ki Arnold ki breu syaki pulit ke jela ki badon ha Kiang Police Station. Hakawe pat ke jingja hakani ke juhi ke sngi. Ki BSF ki lakem arteli ki kali kawe ke bakit reu tili ki masi ban kayi bean cha Bangladesh. Unonya jong kawe na kita ki kali ulay yola ban petno bat lakem ya uwe. Ya uni ubreu ya ki kali bat ya ki masi laiti haki pulit Kiang ban tokit katkum ki kendon an. Kinoyalam kaseng bahalang Aceh Progressive Approach APA East Garo Hills kila ujor persya ya u kontraktor ubasna torti ya ka Khelo India Indo Stadium ha William Nagar bala bay pisar ka sarkar India. Kinoyalam kani kaseng kila ujor ya ka jing torti ban jing trade tangdep rukom da kontraktor ubasna ya kani ka jaka ya lekai ha William Nagar. Kinoyalam kila syam bun ki jing trade madai mata jang kontraktor ki pa kentup ya ka gallery ka kenro kibala aban bu jingma ya ki nong ya lekai ba ki pat ba ki bawan pet kai ya ki jing ya ko babun jan ha kani ka jaka ha ki por bandangwan kila berthen ban ujor ya kini ki jing tre jo kontraktor syaki bor ki bahajrong ki ba pet ya ka sports engineering wing jo ka sarkar jela kiloong bakin kentu ya ki engineer jo ka sports department ban weng no mardor ya utei u kontraktor kim shimla jer kerteng ya uta kontraktor. Ya daun king pa biap aro bostu baro ong chief sangde William Nagaro East Garo Hills headquarter na chamat pa Khelo India na rikchak king pa indoor stadium gallery king pa cham yakon saksa contractor Turani Rajesh Jetia ngpa mana cham chinga da alor ibai niyo ara rongrang ni obostha rongrang ni maiba quality ar namja chinga rongprak prak che kai niora yara butani khor abak pane agana deba bar peta o krashani khor abak pane agana wan chireng oni ko rong chonchon gapa komang aro chips komang krasharo chikam gapa wacham ba crash khaga bongacham deba yarang de bangbatan ronggamak kamak sa chireng oni sa aro chirang oni sa uni gaman yan nibot awan king gapa video yan ki ronggamak kamak wan chirang o joking gapa ni rong sacham uni gaman ya daldal gepa construction na jakaleng gepa chips anceng simen ba road rangkode chingni nekanik tade ba engineer ni check agaman onananggen aro yakho check ainiyo okay tester onananggen ongjangore ya department ba nirokaniyo sandiwaniyo bisongba name take nirok pa onananggen talo chinga ya neke ha chingni apa dolrang apa organization ni si biniktar ebanion road pa gacham gtanka और ये चिप्स आने गमक का रोंग गमक सा वन सीमेंट चिकना गिजा कपा चिप्स रहा सा उन्हीं के मन या को चिंगा रखें जिगला डिपार्टमेंट बा
Ribai nina nga dalo site engineer donggija kam kai nga ninga yan asol main gapacem foundation ko choinga uni gaman chinga ya kode accept kana manjau ba rachak na manjawa uni gaman chinga technically chinga expert ongjama ba ya kode rachak na manjawa uni gaman engineer ko ibai cheka china nichina ta chinga didinas ka department concern ko chika Shillong ni state sports council ni department ni mandirang ko engineer ko chinga niknas ka ya biapo adamo jita ko de ya construction site namgappa baik hamgappa jatna kamjen ongen uni gaman da alo chinga yani bidungo ya ko wata chinga jita ko de public ba wichina jeko company kam kainga jeko contractor kam kainga yana chingni knowledge ba sokchina aro anchingni uyani ba sokchina uni gaman yani authority chingni district ni Da kajing kemen kabakrau kakun hon kilong keme kabalatip kum kamonlang village organization kabakudup iki hendriu tili ki self help group jong kasnong mau rengkang hakasngi khat santrik jemang kala rakhe rengkat hakapu kaping ya kajing dap sau posnem kajing yat lenti ban ai kajing syakri na kabenta ka imlang kasalang hakasnong mau rengkang ya kani ka program lapan long hakasnong mau rengkang ribhoi district Balawan ban pensyit pensngan ya kani kajing rakhi kemen da uba Miril Bons im MLA Nongpo kumukongsan bat ladon lang uba Balajit Rani MDC Nongpo uba Eric Dekar BDO Umling CNR di blok kinongket kam joka village organization mau rengkang bat kidikot na ki reutili ki self help group ki badon hakashatri jong kani ka village organization la od ya uki kum kadak kajing kemen ya kajing dap pasau snem jong kani ka kunhun Uba Miril Bons im ula ai kublei ke bakerpang ya baro kinongket kam ka village organization ki bala tre shitom na du bala thau ban aya ka jing syakri babha hasnong hathau ula ya ro badai lengba ka jing tre lang jo ki self help group hapo kani ka village organization bala la ban wanra shibun ki jing kala ki babha hakini kishnong hakani ka sngi lapli pad ba aru e ka office tre kam jo ka monlang village organization mau rengkang Bahkan saya tidak waktu niat gajinya tian yang niat pentun ku bohong tian cui. Presiden Barim in pentun hai Presiden Pemai in pentun hai Presiden Barim. Ubat emar niat kum kadak gajinya kemenlang hakane kesni. Laude SG ki VO kila treba ha kini ki kendiat snem nila aban ong kamat ke bandong kong kaba ki VO ki jupen snow hau MLA wat hangau MDC ru kalong ban penio ya ki office trekam jong ka village organization kalong kamat kaba mangi kum kinong mi khamat ru ni snow jenjar jingmot paha ban ai ke jingkersan na kabenta ki village organization ki jongi oi ni don ke jing trang ni don ke jing angnut kabangin don hasanda ke jongki ban kersan ya ke jing angnut kaba ki village organization ke jongi ki don nama balai ni iba ki babun ki longkumi ha ki snong ki jongi ha ki sngi lamba ke jing kasan ratba jongka NRLN ha kaba kila persang ban punrung haga jingmut ki jing prakhat jong ki long kumi ge jongi ba ki de ban long ki ban ni sakman ban tre ha ka benta ka bamaki kila bat nilai i kata ka jing persang ge jong ki om tang na ka benta ban kesan yala ka jong gayin kesem bat nilai i ru ge jing persang ge jong ki ban don benta wat hati kam snong ki kam thau ban wanra e ka khut ka suba ban wanra e ka songsuk ka songsang VO gi bapher kila persangru bantre
kita benta. Kalong gajing kemen naga benta gajongiru banang penbahai ke imlang ka salang gajongi. Di imlang salang hapo snong di barok kowe. Kadung gidap ka gajing snow sarong banyi baki village organization kajuk ka pemerintah kilan ang kiu syukran nagapor. Katu beskit ka bapila peni pereng jungi benta kadai ka sakhi ka peni ya kajin pediang kajung pi banlong gi dekat SCG hapo ka VO. Katu beskit ka bapila peni kadau syai ya kijing mentoy. Katu geritang nuksa ka barit ka kilonging kilong sem kiyok kijing mentoy. Ndri gidang don sibun kilat kilenti kibaka sorkar pedeng ke sorkar jela lengba jong ka NRLM skim ke sorkar pedeng banyarap syaki longkemi banyarap syaki SAG bakin yang hal ki jong kikidat the convergence scheme ban snai office kadikawi ni kisinjam kiba Misongkemen bani namar bahagi senen ke pemensua mla bansina office. Pada itu ki kubor ngilapoi syagapakun tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.